Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Minembwe Capital News kuri uyu wa gatandatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Tugarutse mu makuru yacu nk'ibisanzwe kuri Minembwe Capital News y'ibikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Bienvenue, ku buhanga bw'ibyuma ni Bruce Bahanda mu bufatanye na John. Eka inkuru yacu tuyihere kuri iyi nkuru ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Congo. Brigadier General Pierre Banywezi wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihe cy'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila ubwo yari akiri perezida. Uyu mugabo yatawe muri yombi ku munsi w'ejo bundi. Ni hagati muri iki cyumweru gishize nibwo Brigadier General Banywesize inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zamuhagaritse, kuko amakuru akomeza bivuga nuko Banywesize yahamagajwe kwitaba muri DEMIAP, urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cya Congo, n'ubundi agezeyo ahita atabwa muri yombi. Nyuma yaho atawe muri yombi nta kindi kiraje hanze. Banywesize watawe muri yombi gusa, kuko kandi iyi leta yafashe Martin Kabweruru wigeze nawe kuba minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi nawe hari ku ngoma y'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange. Ihuriro ry'amashaka yayobowe na Perezida Joseph Kabila, FCC, Front Commun pour le Congolais, rishigikiye uwahoze ari Perezida n'ubundi Joseph Kabila, ryavuze ko gutabwa muri yombi kw'aba bagabo bitaciye mu muco ndetse bidaciye no mu mategeko, kuko aba bagabo bari gufatwa binyuranyije n'amategeko. Eka tunyarukire mu burasirazuba bwa Congo, kuko n'ubundi twarakababwiye ko tubabwira cyane ayibanze mu burasirazuba bwa Congo. Ku munsi w'ejo mu gatondo tumaze gukora amakuru y'ejo mu gitondo, nibwo twakiriye amakuru atubwira ko mu misozi miremire y'umurenge habyukiye imigwano. Ni nyuma y'aho FARDC n'abambari bayo bazindutse bagaba ibitero mu muhana utuwe n'abanyamurenge mu Mikenke, umutwe wa twigwaneho n'uwa M23 zaje kwihagararaho ndetse no kurwana ku baturage. Bakubise izi ngabo cyangwa se ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, babahaye isomo rikomeye ubwo zongeye kugaba ibitero mu misozi miremire. N'ubundi ubushize bari bayigabye ibitero mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo guhera ejo saa 11 z'igitondo kuri uyu wa gatanu washize tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025, nibwo ibitero bya FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo byagabwe ku banyamurenge muri Mikenke. Minembwe Capital News yamenye ko ibi bitero byagabwe mu duce duherereye ku bitaro bya Mikenke. Usibye ko twigwaneho na M23 byahise bikubita iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo, iri huriro rigwana ku ruhande rwa leta ya Congo zari zagabye ibi bitero, n'ubundi zaje gusubizwa inyuma zahunze amayira atandukanye, kuko n'ubundi zari zamaze gukubitwa. Amakuru ava muri ibi bice bya Mikenke avuga ko umwanzi wateye mu Mikenke cyangwa se wari wateye mu Mikenke yahunze kare cyane. Twigwaneho na M23 ntibigeze bamubabarira, kuko bamukubise ahita ahunga rugikubita. Ejo mu masaha yashize nibwo kandi iri huriro rigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryongeye kugaba ibindi bitero mu duce duherereye mu Rugezi. Amakuru dukesha bari muri biriya bice ahamya ko iri huriro
ryateye mu gace kitwa Mushikashika. Ni agace kari imbere yo kwa Didasi muri Rugezi. Umwe waho yabwiye Minembwe Capital News ati ibindi bitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bigabwe aka kanya muri ibi bice. Ubwo nahareje ubwo yatangaga amakuru mu bice bya Mushikashika, nyuma y'uko zitsinzwe mu Mikenke zongeye kugaba ibitero muri Rugezi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru cyashize cyangwa se iki turimo tugana ku musozo, nibwo kandi iri huriro cyangwa se imigwano iheruka kubera muri Rugezi igabwe n'ubundi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru avuga ko yamaze iminsi ibiri impande zombi zihanganye bikomeye, gusa byarangiye uruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se ihuriro rya leta ya Kongo ruhunze, maze uduce twinshi two muri ibyo bice bya Rugezi twigarurirwa n'abagwanyi ba Twigwaneho na M23. Hagati aho uru ruhande rwa leta rugaba ibitero ruturutse i Gasiro ndetse na Matanganika, kuko rufite ibirindiro bikaze cyangwa bikomeye mu Kabanju n'imbere y'i Gasiro werekeza Imirimba, akaba ari ibyo ziturukamo zigiye kugaba ibitero ku Banyamurenge batuye muri iriya misozi. Imigwano n'ubundi ikomeje kuvugwa cyane muri biriya bice, hakomeje kuvugwa imigwano ikomeye. Ubundi tukomeze n'iyi nkuru ya Minembwe Capital News yanditse nkaharejo. Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za FARDC, FDNB arizo ngabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo zagabye mu duce dutuwe n'Abanyamurenge two muri Mikenke ho muri sekiteri ya Itombwe, teritwari ya Mwenga. Zakibabarijwemo nyuma y'aho umutwe wa Twigwaneho n'uwa M23 bitabaye cyangwa se batabaye abaturage bakarasa iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ni ibitero amakuru ava muri biriya bice yemeza ko cyangwa se avuga ko zari byagabwe neza mu duce duherereye hafi n'ibitaro bya Mikenke. Ku munsi w'ejo twababwiye ko byanimuwe. Ririya huriro mu kugaba ibi bitero ryaturutse mu Gipupu ahazwi nko mu ndiri ikomeye cyane ya Mayimayi ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubu hariyo ingabo nyinshi n'ahitwa mu Ngezi, mu Mibunda, mu Ngezi no muri Mibunda, mbese baturutse inzira zigera muri zitatu. Nyamara nubwo uyu mwanzi w'Abanyamurenge yagabye ibitero, yaraje ari guca kugira ngo yice Abanyamurenge, tibyabujije ko abazwi nka Twigwaneho na M23 zamwitanze, hanyuma baza no kumukubita bikomeye. Iri huriro ry'ingabo ya leta ya Kongo ryarahunze, bakirijweho umuriro w'imbunde zikomeye ndetse n'izitoya, imbunde ziremereye n'izoroheje zirimo nka machine gun ndetse n'izindi zitandukanye. Iri huriro ryaje guhunga. Hanyuma ntabwo byagarukiye aho, kuko n'ubundi ibitero ku manywa y'ejo byaje kongera kugaba ibitero mu bindi bice biherereye muri Haut Plateau de Minembwe cyangwa se Haut Plateau mu misozi miremire y'Umurenge. Gusa reka dukomeze n'ubundi n'izi nkuru uko ukomeza yigera. Umutangabuhamya yagize ati umwanzi yateye aturutse inzira zibiri, iya Gipupu n'iya Ngezi, gusa Twigwaneho na M23 zamubabaje, si ibintu byo kuvuga. Nubwo umutangabuhamya yaduhamirije ko umwanzi yateye aturutse inzira zibiri, ariko nanone yavuze ko hari n'abandi banzi bagiye binuka mu Mibunda cyangwa se mu bice bya Mibunda. Itandukanya ryerekezwaga mu bice bya Mibunda, kuko abaturutse mu Mibunda ntibabashije kubona umwanya wo kugaba ibitero kuko bari bamaze gusumbirizwa. Rero tugana ku musozo, reka dusome kuri iyi nkuru
ivuga ku wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila Kabange. Uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu imyaka myinshi, yaje gushinjwa cyangwa se akomeje gushinjwa ibyaha n'uwamusimbuye ariwe perezida Felix Tshisekedi. Uyu Tshisekedi ni wamusimbuye ku mwanya w'ubu perezida, aramushinja kuba nyirabayazane w'ibibazo byose Congo ifite no kuba ubutegetsi bwe bugendera ku bihuha. Uwahoze ari perezida Joseph Kabila arashinja perezida Felix Tshisekedi kuba ariwe nyirabayazane w'ibibazo Congo ifite, ndetse ubutegetsi bwe bukaba bugendera ku bihuha. Hari mu ijambo yaraye atanze mu ijoro ry'aharejo cyangwa se ijoro ryaraye rikeye kuri uyu wa gatanu tariki 24 umwaka 2025, aho yavuze ko ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bwagendeye ku bihuha buvuga ko yagiye i Goma bunatangira kumugendaho. Joseph Kabila muri iki kiganiro yemeje ko atagiye i Goma ariko kuko agiye gutegura kujayo. Yavuze ko kutavuga byari kuzamujana imbere y'ubutabera bw'amateka. Anavuga ko abaturage b'igihugu cye cyangwa se b'igihugu cya Congo ko bari mu kaga kubera ubutegetsi bubi bubayoboye. Avuga kandi ko mu mwaka wa 2019 ubwo yatangaga ubutegetsi ko aribwo yavuze ko yavuye ku butegetsi asiga igihugu kiri hamwe gifite amahoro, nta myenda gifite, ndetse kandi igisirikare gikomeye, ndetse n'inzego z'ubutegetsi zihamye. Nyamara ngo nyuma y'umwaka wakurikiyeho igihugu cyahise cinjira mu miyoborere mibi irimo induru ndetse n'akavuyo kenshi. Ni ikiganiro kirekire mwasura Minembwe Capital News website ndetse no kuri WhatsApp, aho bagiye babisobanura cyane iki kiganiro cy'uwahoze ari perezida wa Congo.